Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugün 4. hadis. Kişinin yaratılışı hakkında olan hadis. Kişinin yaratılışı, neçik yaratılу periyotları hem ahırdan, hadisinin ahırında takdir turunda kile. Buna mümkün eytirge bu hadisini takdir hakkında deyip. Lakin indi başlana neçik kişinin yaratılışı bilen başlana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mes'ud jitkere. Abdullah ibn Mes'ud degan sahabe hakkında biz bitindi. Vağızlarda işitemiz şulay bit. Mesela onun ismini işitkeç biz nerseni göz aldına getiremiz. Şunda o nerse isketişe Abdullah ibn Mes'ud degeç biz onun bilemiz yabık kına sahabe ekenligin. Yabık gövdeli, nezik, ayaklı, hatta sahabeler o eski ağaç başına mingeç onun nezik ayaklarını görüp yılmayışıp gelişkenler. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eytken eğer dedi siz bilseniz o sahabenin nindi Allah Teala karşında nindi Allah derecede ekenligin kelmesidigiz. Mindi ant etip eytemen dey, Allah bile ant etip eytemen dey. Onun iki ayağı, yani şu nezik iki ayak, siz kile tırgan. İki ayak dey, Uhud tağından da ağırrak diye. Allah Teala karşısında. Medine'de bütünde cemaat, Medine şehri tiresinde yanında Uhud tağı var. Şu Uhud tağı uzunluğu hem büyüklüğü tağ bitinde. Şu tağ ağırlığı hatliğine değil mi? Şu Uhud tağının da ağırlıktı. Yani onun İslam dinine gösterken hizmeti Allah Teala karşısında. Demek bunda alimler eyteler kıyamet gününde kişinin yüzü de ölçenedi. Yüzü de ölçene. Yani kişinin ayakları, gövdesi de ölçene. Kaybir alimler eyteler gameller ölçene deyip. Lakin cemaat bütün üstediriz. Gameller de ölçene, kişi yüzü de ölçene. Ölçenirge mümkün. Buna ikinci bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kile şunday zor gövdeli bir kişini alıp gelirler kıyamet gününde de. Big zor gövdeli. Hatta simiz şunday zor. Lakin Allah Teala karşısında da onun gövdesi çirki kanatı hatlede bulmazdı. Ağırlığı. Yani beyesi yok Allah karşısında. Şu an göre kişinin ulu gövdeli bulduğunda da kiçkine, şunday yabık, uzun, yeki kıska bulduğunda mağna yok. Allah Teala karşısında ölçene kişinin ameli, onun imanı, onun Allah Teala karşısında kılgan amelleri ölçene. Şu an göre Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sizin de suretlerinizge koramaydı, yani dışkıyağınızga koramaydı. Hem sizin de boylığınızga koramaydı, lakin sizin amellerinizge koruydu Allah Teala, hem kalplerinizge koruydu. Buna şu sahabe Abdullah ibn Mes'ud degan vakittayında biz cemaat hiç çoğu onun şu Peygamberimiz etken şunday onlarga bergen beyani iske düşürge tiyişli bolabız. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu. Olayta haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve as-sadikul masduk. Allah ilçisi de bizge silede de
Haddesene degan söz. Менә без әйтәбез бит, хадис дип әйтәбез, әйме? Хадис нәрсә дигән сүз? Гомумән, хадис. Хадис ул сүз дигән сүз. Ул рассказ, сөйли торган сүз, сөйләнгән сүз. Кем генә сөйләмәсен, ул була хадис. Монда инде хадис дигәч, без пәйгамбәрбез сөйләгән сүзләрне сөйлибез һәм шушының хакында аңлатабыз. Haddesene Resulullah. Allah ilçesi söyledi de. Hem ol kimdi? Ve huve sadikul masduk. Ol sadik. Ol dürüsün söylevçi. Hem masduk hem onun dürüst söylegenini rastlanan kişidir. Dürüst söylegeni rastlanan kişi hem ol dürüsün söylevçidir. Hak sözünü söylevçi. As-sadik. Anı sözünü işitkenimiz de var betinde. İsim de var sadik. Sadikov mesela şunday familiyalar, şunday isimler anırdan yasalgan. Hak sözünü, dürüst sözünü, toğru sözünü söylevçi kişiye sadik deb aytırlar. Sadik. Bunu da bilip turu kerakinde cemaat. Sadik. Şolay yok cemaat. Mana aytib ozilgan edinde o şolay yok. Sadaqa sözü de şundan yasalgan. Sadaqa sözü. Ne için sadaqa? Sadaqa deb atala. Sadaqa yasalgan mana şu sıdıq degan sözden sıdıq, to'g'rilik, to'g'ri. Sadaqa bergen vaqtında sen Allah Teala'ga to'g'rilikli ekanligingni bilib, onun rizaligi içingina berganga ko'ra ol sadaqa deb ataladi. Eğer onun rizaligi içingina bo'lmasa, demek sen şuşa gameling bilen rastlamagan bulasın ona toğriligingni. Eğer de onun rizaligi içingina eğer de biresin iken sadaqani, hem ol kişinin sadaqası sadaqa deb atala. Hem ol şoňa göre sadik bula Allah karşında. Kişi körse de körmese de. Kişi körse de körmese de. Şoňa göre mene bunu da bilirge tiýiş. Toğrilikli kişi ol bula sadik. Sadik. Masduk degeni rastlangan, toğruluğu rastlangan kişi. Kim rastlagan indany? Allah Teala rastlagan, toğru kişi ekenligi. Hazır indi Peygamberimiz etken sözlerge köçebiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi. Sizning de her birigizning yaratılışıdır ona karnında yaratılışı, enisinin karnında yaratılışıdır. Ol jiyladır. Nesi getirip jiyla? Nutfeten 40 yevmen nutfeten. 40 gün boyu ol uyuşkan halde tıra nutfe bolup, nutfe ol sıyıkça. Sıyıkça nutfe deb atala Arap tilinde. İkinci türlü ol meni deb atala Arap tilinde. Yani irlerinin sıyıkçası nutfe deb atala. Nutfe. 40 gün boyu turadı. 40 gün boyu tura enisinin karnındadı. 40 gün boyu. Göresiz cemaat mında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuy yaza bilmegen kişinin indi 14 asır elek eytilgen hazırgisi zamanda yasalatırgan tabiplarga, meditsinaga ol yasagan üzüne göre bir vızıf. Yani karagız men Allah sözünü eytem deb eytip indi 14 asır elek eytken 40 gün boyu oldu. Nutfe bolup sıyıkça bolup turadı. Anları somme yakunu alaqaten misle zalik. Sonundan oldu nek şuşulay 40 gün boyunçadı ol tura galaqa bolup turadı. Galaqa degen söz cemaat ol tercüme itile uyuşkan kan deyip uyuşkan kan hem ikinci türlü atala cemaat
Galaqa ol sülük. Barımızda bilemiz bütün sülükni. Sülük kan suğura tırgan bijek bitinde suda yaşaytırgan. Piyafka. Niçin cemaat şuşulay deyip eytken ol. Sümme bu cemaat fenni açış bulup tıra. Fenni açış. Naучное открытие. Niçin şulay? Alaka küreler hazır bitinde redingen uzi türlü aparaturlar var. Oylap çıkarılgan. Allah'ın rahmeti bulgan kişiler Allah Teala'nın rahmeti bilen şunday selet berip şunday galimler oylap çıkarganlar şunday aparaturalar hem korular ona karnında cemaat analıkta mine nek kon surga yabışkan şekilli sülük şekilli trayken balanın yaralgısı forması iyi yaralgısı. Ana meditsina ülkesinde işlevçiler bileydi, şolay bey. Mine cemaat, niçin? Halaka. Mine ol sülük yabışsa, onu koyup alı ağır. Nek şuşulay ittirip cemaat, o mine iskitkeş eyver mine. Eli biz mında yartısını da okumadık hadisini. Halaka, yani yabışıp tıra şuşundu katı, hem ol korular nek sülük formasında. Nekselik formasında tıra. Hem cemaat Allah Teala ikinci ayette biz di anıdı şuşu yaralgınıdı. Bik ışanıçlı saklana atırgan şuşunday nık taza bulgan urunga urnaştırdık. Fi kararim mekin. Yani şuşunday uyutni dip eytiginde mine şuşunday urunga urnaştırdık de. Yani ol ışanıçlı urunda. Dip eydi Allah Subhanahu ve Teala. Kur'an'da. Şulay yok Kur'an'da galaqa dip eytile. Galaqa demek o birinci mağnası ol uyuşkan kan. İkinciden ol sülük. Piyafku formasında. Bu cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer de bunu tınlaytırgan kişiler, Allah'a ışanmaytırgan kişiler olsa, şuşa hadisini okup da eğer de onun meditsina ülkesinde ilmi olsa, ol kişi hazır nişlerge tiyiş, uylanırga tiyiş. Niçiksin ol garip yara mutravında tuğan etisiz, enisiz üsken, nigramatni bir kişi babasının, dedesinin kütüğün kütüp üsken malay, oku yazabilmegen malay, kum taş arasında üsken malay, peygamber bulmasa, Allah anırga bilgirtmese, biz 20. asırdagına bilgen eybirini, o kim anırga iretsin? Deyip uylanırga diyor cemaat. Hem uylanalar da hem şuşu kişilerge talçok bula, etergeç bula, alarga İslam'ını kabul ederge. Çünkü bu kiri kakkısız delil. Kiri kakkısız delil cemaat. Anlarım. Sonra bu hazır niçe konuzda sıyık çahalde 40 gün piyafkı sülük halinde tağın 40 gün. Niçe gün buldu? 80 gün buldu. ثم يكون مضعة مثل ذلك. Sonundan di Allah tağın di 40 gün boyuna di oldu şeyinelgen it halinde tıradı. Tağın şolay 40 gün boyunca şeyinelgen it halinde tıradı. Qaragız bunda cemaat buna ayrım alıp şolay tirip Galepçesinde yazıp koysağız bula cemaat. Galepçesinde yazıp koysağız bula. Ol mesela moda. Aha. Moda'atun. Moda.
Muda'a cemaat mene şuşulay yok. Niçin şuşulay diye etken olan Allah Teala? Muda'atun. Muda'a. Arap tilinde şeynede degen söz mada'a bula. Mada'a şeynede. Mesela hazır siz karagız. Yazıdan tutup. Hazır itne alasız da şeynisiz. Hem ol nişli yumuşara şolayman. Yumuşara hem bir katı şeynegenden sınıydı. Yani alıp korusun da ana korusun onda nerse izleri bula. Teş izleri. Alık şulay yok. Mesela sağız bolsun. Sağızına olasın da anda teş izleri bula. Mene ol mene şuşunduğu formada bula. Hem mene küreler anda cemaat halimler mene şuşunduğu izler kürgenler. Ringinden korabindi. Kurganlar mene şimdi çeynelgen it formasında mene balanın yaralgısı bitindi. Hem mene şuşunda kurganlar çeynelgen it saman. Hem mene indi şuşunlardan indi kişinin barlığa kilenirse iskelet barlığa kile. Mene cemaat mene şuşulay ettirip bu üçüncü tağın fenni açış Peygamberimiz etken oldu. Şeynelgen it formasındağı kebekti, halette buladı, kırıkken boyu. Hem bu onun şolay tasvirlagan eyber şolay yok rastlangan. Köreler şeynelgen it formasında kebek tıra, şuşa yaralgı. Hem mene bu yaralgı, mene şuşa şeynelgen it kisege eğleneyindi sınından görüyorsunuz boyunda umurtka bağınası şundan kite hem indi onlarsan indi Allah subhanahu ve teala onlarga forma veremdi. Biz bitmine eli biz sili tığana birler o bizning nece aytik primitivni gana şunday big jingilgine sili tığana bir. Köpme Allah teala şunda organını barlığa getire. Onda ana kişinin birnindi katnaşı yok. Ben şu an aytasım kile rahmet eniyem siyamina turmuş bölek itken için deyip. Eniga rahmet eytu elbette bir gaybet bir yaxşı narsa şolay bitinde. Umumen enilerge bizni to'dirgan topganlar için. Lekin cemaat turmushni bölek etuvchi Allah. Narsa? Ular sebepchi turmushni bölek etken için deyip eyteler. Turmushni bölek etuvchi Allah tugel. Şolay bit. Mene olga tabağınsı. Olga tabağı. Demek neçe gün uzdı? 120 gün. 120 gün. Mene demek şu vakitte balaga can kire. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte summa yeb'asullahu ileyhi meleken. Sonundan Allah Teala şu balaga 120 gün bulgaç onlarga bir ferişteni jiberedi Allah Teala. Bir ferişteni jibere. Göresiz? Bir ferişte mahsus bir ferişte kile nerse bilen kile ol cemaat onlarga can alıp kile şu balaga. Can kirte şu balaga şu ferişte. Biz o feriştenin ismin bilmeyiz. O fakat ferişte mahsus balalarga kilip can üretirgan ferişte. Hem ويؤمر بأربع كلمات. Onlarga de ol emir itile şu feriştege dört türlü söz, dört türlü emir birile. Hem ol demek yaza şu ferişte balanın takdirin yaza. Ve yuqalu lehu ol feriştege eyte Allah Teala. Oktub gamelehu onun gamelin yaz dibeyte. Onun gamelin yaz dibeyte. Gamel yüzünüz bilesiz nindiler bula gameller? Yaxşı gamel, naçar gamel. Nindi gamelini yazza bilmeyiz.
Миңа шул язылган инде дип әйтә алабызмы? Әйтә алмыйбыз. Белмибез нәрсә язган. Алга табараганса. Уктуб амалаху, амалын яз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Күрәсезме, хәзер безгә зур дәресләр була бу хадистә. Ярыймы, юкмы, нәрсә язылган шул була инде дип әйтеп, гамәлеңне ташларга, Аллаһ кушканнарны үтәмәскә, барыбер миңа шул язылган бит инде дип әйтергә. Ярыймы, юкмы, алга таба аңларбыз хәзер иншалла. Уктуб амалаху ва ризқаху, аның ризыгын яз дип әйтелер. Аллаһ Тәгалә әйтә, ризыгын яз. Нәрсә була ризык? Җәмәгать, ризык ашау, эчү генә түгел, сулый торган һава, эчә торган су, ашый торган ризык, кия торган кием, йөри торган машина, тора торган өй ризык дип атала. Һәм шушы ир бала булса, мәсәлән, анарга бирелә торган хатын, шулай ук анарга балалар, бөтенесе ризык, аның ризыгы языла ди. Ва әҗәләһу, аның әҗәле ди. Нәрсә ул әҗәл, җәмәгать? Әҗәл ничек була ул әҗәл? Исем тәрҗемәсе. Кем әйтә әҗәл нәрсә дигән сүз ул? Юк, ул үлем түгел ул. Әҗәл дигән сүз, җәмәгать, ул срок дигән сүз. Әҗәл дигән сүз срок. Мин аны әйткәнем бар. Әҗәл ул срок. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ли кулли умматин әҗәл". У каждой общины свой срок. Һәрбер халыкның үзенең срогы бар. Ягъни башлана торган вакыты һәм бетә торган вакыты. Ягъни менә шушы ара срок дип атала, әҗәл дип атала. Әҗәлең җитсә дигән сүз, әҗәлең җитсә, үлемең җитсә дигән сүз түгел, шушы срогың җитеп, сәгатең сукса, менә шу вакытың җитте дигән. Срогың узды дигән сүз. Аңларламы? Менә бу әҗәл була инде. Әҗәл ул булай үлем дигән сүз түгел. Ва әҗәләһу, демәк, бу өченче әйбер, гомерен язды димәк, гомерен күпме яшәячәген. Ва шақийюн әу сәгид. Ва шақийюн әу сәгид. Кеше, шушы кеше бәхетлеме, бәхетсезме булачагы языла. Бәхетлеме, бәхетсезме булачагы языла. Аны алдан ук әйтергә кирәк инде, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә бер кешене дә мәҗбүр итеп, бер нәрсәне дә эшләтә торган, тәкъдир язмаган, мәҗбүр итеп эшләтә торган синең зарарыңа яки файдаңа нәрсәне дә булса мәҗбүр итеп эшләтми. Шунда ук әйтеп куям инде аны. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә инде язып куйган, язган инде, бөтен нәрсәне язган, ләкин әгәр дә үзгәрми торган булса, бездән бер нәрсәдә тормый торган булса, бер нәрсәдә, Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә үзегезне җәһәннәм газабыннан саклагыз дип әйткән булыр идеме, юкмы? Юк, әйтмәс иде. Ул әйтер иде, мәсәлән, мин инде язып куйдым, сездән бер нәрсә дә тормый, җәһәннәмле кешеләр җәһәннәм булачак, җәннәтле кешеләр җәннәтле булачак инде дип әйтмәс. Һәм гомумән безне яшәтмәстә иде, безне дөньяга җибәреп, мин сезне сынар өчен дөньяга җибәрдем димәс иде, шулай бит. Ләкин язылган бөтен нәрсә, адәм баласы эшли торган бөтен нәрсә язылган. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә бөтенесендә белә, кемнең нәрсә эшләгәнен алдан белә. Галламул гуйуб. Ул яшерен нәрсәләрне белүче Аллаһ. Ләкин Аллаһ Тәгалә безне җибәргән. Нәрсә эшләрсез икән дип җибәрдем ди. Димәк, нәрсә белән безне җибәргән? Ихтияр белән җибәргән, воля белән җибәргән безне. Димәк, язды, бәхетле булачакмы, бәхетсезме? Сумма юнфаху фиһи рух. Соңыннан ди
Can örülürdü. Baştan yaza, anlarsın can örülürdü. Bala tirile. Bala tirilgenden sonra hazır fe inner racule minkum la yagmelu bi gameli ehlil cennet. Kişi cennetke kiretirgan kişinin gamelin kılıp yaşar dünyada. Ben orada iktibar eti güzel cemaat. Kişi dünyada yaşayan vakitinde hazır cennetke kiretirgan kişinin gamelin kılıp yaşay. İzgi gameller kılıp yaşay. Hatta la yakuna beynehu ve beyneha illa zira. Cennetke kirem digende onun de birgine tirsek orası hatli, birgine tirsek uzunluğu hatli ora kalır cennetke kirerge değil. Kişiler korap tırırlar koralenindi izgi kişi yakşı gameller kıla, izgi gameller kıla dip eytirler, uylarlar, kürürler. Feyesbiku aleyhil kitab. Hem onu kuup jiterdi Allah Teala'nın kitabı, yani yazılganı, takdiri. Feyagmelu bi gameli ehlin nari feyedhulun nar. Hem şul vakitta cennetke kirerge bir tirsek orası hatligine ara kalgan bulur. Şul vakitta cehennemge kire tırgan kişinin gamellerin kıla başlardı kinetkine. Halk neçikli çıbışlarını, keskini sanıyorlar dibeyteler biteyim. Mene cennetke kirege küp olmagan. Bu hazır şuşunday gameller kıla başlay. Cehennemge kirerge tiyişli kişinin gamellerin. Mesela tatına orak içerge, zina kılırga, urlarga, bızıklık kılırga, zor günahlar işlerge. Hem de şuşulaydı, ölüp kite hem cehennemli buladı. Cehennemli buladı. Hazır devamı. Ve inner racule la yagmelu bi gameli ehlin nar. Dürüstlükte de, bir kişi de, cehennemge kire tırgan kişinin gamelindi, kılıp yaşıydı, ömür boyu. Karıyorlar, bir gerek bızık kişi, bir gerek eşek kişi, kara nindi, kılanmağına kalmadı, nindigine eşeklik var, bütünesini işlegen. Yani günahlarını işlegen, zor günahlarını işlegen. Cehennemge kirergeydi, birgine tirsek orası orak oladı, şunun kadergine. Bik ezgine, cehennemge kire bu kişi deyip, hatta ulisan bu kişiye nerse indi bu? Bu kişi cehennem indi, cehennemge indi bu kişi deyip ulisan kişiler koraptıra. Hem حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع bir tersek orası hatligine vakit kaladı feyesbiku aleyhil kitabu feyagmelu bi gameli ehlil cenneti feyedhulul cennet. Şol vakitte oldu cennetke kiretirgan kişilerinin gamellerin kıla başlar da de hem de cennetli bulur de. Şol ara içinde. Korakız cemaat, nersen anlatabı? Bu hadis irete kişini gamelin bilen aldanmazka, ahırga hatli, gameller ahırına beyli, nişik bu dünyadan kitesin bilgili tügel. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köp ettirip dua kılatırgan dualarından Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey Rabbim, kalplerini eğlendirüçüsün Rabbim. Koyatırısın şunda eğlendiresin.
Минем калбимне динеңе таза иттереп, ныгытып куй, беркетеп куй дип дуа кылган. Карагыз монда җәмәгать. Монда карале, тәкъдир дип әйткән. Тәкъдир күп җитә дә язып. Һәм димәк бу кеше Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча, ягъни анарга буйсынып, шушы бузыклыкны кыла башлый дигәнне аңлатмый, бәлки анарга язган, ләкин шушы изге гамәл кылган вакытында, гамәлләре белән бик алданып, мактанып, масаеп китә дә, Аллаһ Тәгалә димәк аның шушы изгелекләрен алып, адаштырып, саташтырып җибәрә дигән сүз. Алданырга ярамый дигәнне аңлата монда. Ахырын белмисең ничек икәнлеген. Аллаһ Тәгалә мәҗбүр итеп аны начар юлга бастыра дип аңлатырга ярамый. Бу дуаны яңадан җәмәгать карагыз әле уйлап. Пәйгамбәрбез: "Эй Раббым, син калпләрне әйләндерүче, кая телисең шунда әйләндерәсең" ди. Минем калбимне динеңә беркетеп куй, таза иттереп беркетеп куй дип дуа кылган. Димәк, без дуа кылып, Аллаһ Тәгаләдән сырый алабыз икән. Димәк, бу нәрсә үзгәрәме, юкмы? Бу димәк үзгәрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә bir hadisinde, takdir bilen di, dığa, alar di, kireşeler di. Kireşe, ne takdir istemtişe, anlarsın senin dıgan, Allah'dan sırasın, Rabbim adaştıra körme, Rabbim mene diveyme. Bar şundi mine kişiler, eybi. Kur'an'ı yattan bileler. Bir vakitte namazını kaldırmaganlar. Lakin betinley bir kinni bir vakitni dinin taşlap kına tügül, betinley ışanmay başlaylar betinley. Adaşıp giteler. Çitilge varıp kayta meselen, yeki bir kitap okuy, bir filosofski kitap okuy, hem neticege kile Allah yok iken dey. Bu kişini Allah Teala adaştırdı. Nindi gamel kıldığım bir boyu izgi gamel kıldı. Ahırga taba bu indi bitne bu bitne kafir bolup gitti. Bunda bir cemaat kafir bolup gitti demegen el. Bu hali cemaat buzuklık kıldı da hem cehennemge kirdi dey. Şoňa göre üzüňe ışanıp aldanırga yaramay Allah Teala'dan doğru yoldan adaştırmawını gel sararga kerek. Mene namazda da gel saraybız. Mesela farz namazlarında gel saraybız. İhdines sıratal mustakim. Rabbim beni doğru yolga kündir deyip. Doğru yolga kündir. Doğru yoldan çıkarma, adaştırma deyip. Gel sararga tiyişli biz şuşunu. Bar şuşundu kişiler İslam'dan Hristiyan dinine köçeler. Allah Teala adaştırdı. Bilesizmi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıragan bulgaç şu dua bilen Rabbim benim kalbimni dinine nıgıt, dininden yazdırma, taza ittirip urnaştır dep dua kılgaç. Demek, eğer de üzgermi tırgan bolsa Allah Teala'nın yazgan takdiri mındı dua kılının mağnesi kalmasıydı. Şuna göre dua kılırga gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dua bilen takdir ışraşalarda di, hem olar kireşelerdi, kıyamet gününe hatledi. Kıyamet gününe hatli kireşelerdi. Demek, dua kılı arkasında Allah Teala bizning gamellerimizning takdirin üzgerte. Lakin eğer de indi korasak nindi takdirler bulganın. Mında indi cemaat takdirler, galimler eyteler 4 türlü takdir var deyip. Birincisi onun cemaat 50.000 yıl elik yazılgan takdir. Cemaat
Жир белән күкләр яратылгынчыга хәтле 50 мең ел элек язылган тәкъдир бар. Аңлашылдымы? Җирләр, күкләр юк, бер нәрсә дә юк. Җирләр, күкләр яратылгынчыга хәтле 50 мең ел элек язылган тәкъдир. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, иң беренче ди, Аллаһ Тәгалә яралткан каләмне. Каләм, мен булай гына әйтәм инде, мондый каләм түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә каләмгә яз дип әйтә. Каләм әйтә нәрсә языйм дип сорый, һәм нәрсә булачак дөньяда барысын да яз ди. Һәм кая яза? Лаухул махфуз. Хранимая скрижаль дип атала. Ягъни тәкъдир тактасы. 50 мең елдан соң җир белән күкләр яратыла. Аңладыгызмы? Тәкъдир язылган инде. Бу гомуми тәкъдир дип атала. Аннары җәмәгать кешенең, менә бу хадистә әйтелгәнчә, кешенең бер гомер буе эшли торган әйберләрнең тәкъдире, гомерлек тәкъдир, кеше туган вакытта менә 4 айда 10 көн вакытында җан керә. Шушы вакытта Аллаһ Тәгалә яза тәкъдирне, бусы икенче тәкъдир, гомерлек тәкъдир бусы. Аннары бар җәмәгать 1 еллык тәкъдир. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Biz аны Кадир төнендә иңдердек ди Аллаһ Тәгалә. 1 еллык тәкъдир бар. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Сорагыз бирермен дигән. Һәм Кадир кичәләрендә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз Рамазан айларында, Раббым, миңа яман тәкъдирләреңне күрсәтмә. Яхшы тәкъдирләр бир дип. Димәк, карагыз, языла бит, языла. 1 ел сайын языла. Һәм син сорарга тиеш Аллаһ Тәгаләдән. Әбиләре, бабайлары ничек дуа кыла? Ей Раббым, яман тәкъдирләр кылма дип. Яман тәкъдирләреңнән сакла дип. Димәк, Аллаһ Тәгалә саклый. Язылганга ышану нәрсә? Фарыз. Язылганга ышану фарыз. Язылмаган дию аркасында кеше диннән чыгып китә. Чөнки ул иман шартлары. Карагыз, бусы булды, 1 еллык булды. Баштан 50 мең ел элек язылганы бар иде. Җир белән күкләр яратылгынча. Аннары булды гомерлек тәкъдир. Аннары соң бусы булды 1 еллык тәкъдир. Аннары соң 4-нчесе бар, көнлек тәкъдир бар. Көн сайын бер фәрештә кеше уянган вакытта иртә белән баш очында тора, һәм ул фәрештә, 2 фәрештә, берсе дуа кыла, Раббым, юмартның малын арттыр ди. Икенчесе дуа кыла, саранның малын кимет дип дуа кыла. Бәрәкәтен биттер, каядыр җибәр, анда юкка чыгар дигән, шундый нидә килә, мәгънәдә килә. Димәк, карагыз, әгәр дә язылган һәм битте, һәм үзгәрми торган булса, шушы фәрештәләр дуа кылмаслар иде. Шулаймы? Һәр көнне шушы фәрештәләр шулай дуа кылалар җәмәгать. Димәк, шушы кешеләр җәннәткә керәм дигән вакытта, җәһәннәмгә керәм дигән вакытта, шуның кадәр генә ара калган була, бик әз генә, һәм Аллаһ ризалыгы өчен берсе изге гамәлләр кыла башлый, икенчесе изге гамәлләрне калдырып, бызык гамәлләрне кыла башлый. Һәм булар ди, җәннәткә керәм дигән җирдән җәһәннәмгә, җәһәннәмгә керәм дигән җирдән җәннәткә керәләр ди җәмәгать. Бу хадис безне, кабатлап әйтәм, өйрәтә, алданмаска үзеңнең гамәлең белән. Аллаһ Тәгаләдән һәр вакытта сорарга, эй Раббым, мине адаштыра күрмәсәң иде дип. Шуңа күрә без хәзер нәрсә? Без хәзер җәмәгать 2 канатлы булырга тиешлебез. Бер канатың белән син Аллаһ Тәгаләдән өметлән, куркып өметлән.
Ümitlen ikinci konatın bilen korkupdyr. Rabbim meni jahannam ähillerinden kılma diýip. Birsi bile ümitlenipdir. Şoňa köre Allah Teala nerse bu hadis bilen nerse işlemeske kuşa. Niye rastlabiliýtisdi? Niye rastlabiliýtisdi? Şoňa köre jemaat, mene bu hadis şoň bilen tamamlandy. Bu hadisni İmam Buhari, İmam Muslim, garaz nihatle bu hadis sahih. İmam Ahmed, Buhari, Muslim, Ebu Davud, Et-Tirmizi, En-Nesai, Ibn Majah tapşıralar bütünüsi de kimden? Abdullah ibn Mesud'dan. Radiyallahu anh. Cemaat mene bu takdir hakkında hadis. Buna tağı bir misalgına getirem. Bütünüsi yazılgan indi kutulu bulmayın degenden. Evet. Bir kimde ilenir için ilenem degen vakitta tikkine kütüp oturmay hatınny da, balany da, okçany da, diplomny da, zarplatsyny da eşinde bütünüsi meňe yazılgan dip oturup siňa işni de takdim etmeler, siňa anlarsın iş hakynda bermeler, iýne de salyp bermeler, kwartirasynda bermeler. Şolay bitin diými? No, çynlykda yazılgan bit. Yazılganyny bilesiň, lakin niçinsiň sen sebebine kirişesiň olay bolsa. Lakin dinge kelgen wagtda, ýok men Allah Teala yazgan namaz okamaska diýip, yazgan meňe ýorak geçerge diýip, yazgan meňe oraza tutmaska diýip, yazgan meňe diýip, mene şu Allah Teala'ya karşı kelip eşerge men nerse eşleýe alamaýyn dedi. Ýa-ni şoňa göre mundy sözler bilen indi aldanyrga ýaramaýyn. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netûbü ileyk.